Ka henyo trap Aceh National Movement Jentiazun. Hene kasengi kelayo ban kiami kar Bangladesh ki batre hadal siman. Nakliang umi salan tho presiden ke HNM Jentiazun. Ulapan pau ke jins mukia berkena ru ya kadalmia ke bapenri yakni ki kar Bangladesh. Nah, kalian ini kam ka HNM Jentia wana ciami waktu wa kini kar Bangladesh yuwan wow kini ki ya ka hok yang kacek benriu ke OM kok kami kalah yang i kam kami ke dalmia udah pediang ngo ya kini kar Bangla udah yubi udah M Ahmad yang i udah keli sinong lam tip kering lesen MG karena liang yang i semua pak gi tanat kuat pak jaga untuk opat yang kini ka company QM apa yang ka isjentia hi warok kawi opat ki wa pensiak ki yakit khar Bangladesh yuwan rung apa ni senang atau yang i wo kene ki ya ka jak po yang itai konik ti yang i WM apa ka isjentia wo likne ki ya ki kan yang ki waduk lada i penar poi achwa poi ini wakipan ki ya ka epic wa ya ka residential na wo het senang lam yo itu kim igi dang pan gile sekikot kisla ye pas pi ye phil pi ti daw na liang i kam ka SNM Jentia ajing em lang wo sekretari wa kini kit khar Banglai untuk elat wakil wo poi ki heni apa ka Meghalaya yang i wo wan ki upsia ki wo le ki ya ki kam ki wa pensi wo pensi ya ka mariang lane ya ka klo ya ne ya ki kendau sia wan ai wan jung ki hini to man he daki tangi tingten ngak wa wa kani ka khubor lane ka warta tai sarkar wa to upat ya ka company momong itu ke company dalmiam ong do ya warok company WM apa isjentia to ki upat ki na ka mentah opat ki yakit khar Bangla wan poi ki sini sa chnang sa thau yang i wan ki wan krek ki klem ka jing kate ka jing tho ka jing tar klem kate ka tering lesen tangi te kenten ngau pha kani ka khubor lani ka niga warta saki minister lani saka sarkari waka lam himtang ni iwani ini hapo dalmia woto khendangi urak media wakam lesos pangot woto wan kendang no ai ya kani ka dalmia woto waboni khar Bangla hapo yang ka dalmia itu kenten ngakwa waka jing kuble wa jing punche lam da sekretari yang ni den wada yo kecak yo gini ni barjela kum M4 Epsilon ni sir chem ini to gobi kecing kali ga ina liang ka HNM bo ito ba itip ito gobi to ku penjak burom dene giwan pio to kecing telot yang ini infiltration yang i imut ni infiltration kita ku onggi kita wo check digi barjela ku wan go sia sini andre yo ito ini to lengba kecing telot yang kita yo ini barjela sia jelai dan ini sia suk klaim yuan di tendon dan ini klaim yuan ikut kislah di bobiang sini kepo jelai itu ni dawa ini si perem juri ya ke infiltration nado berni hado ini di tiga tertasara ini to ben itu kecing telot yang ki sang wai borok wajia ini to lengba kecing telot yang ki bo kecing kerpat usnya bah wato ini to di kuat di to ujian bonsen andre ini to ujian do cisen don hi wa kuai le uyo to ne ni kmat wa kecing se kecing mi yang gini gibar jelam to di uman go lai lot andre kuat go man to kecing perking to di uyo ujian seperti itu dia ni place go. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CN helpline call center